inkuru ikomeye cyane kandi iri gutuma isi yose yibaza byinshi ku bukungu mpuzamahanga. Abantu benshi baribaza bati bizagenda bite ku masezerano y'ubucuruzi Amerika yari yarajyanye n'ibindi bihugu. Muraho neza, njye ndi Fiston Uwimana. Imbumbe Knowledge ni ahantu h'ubumenyi n'ubusobanuro bw'ibintu bitandukanye ku buzima, ubumenyi, imibereho n'amasomo y'ingenzi. Tugamije gutanga ubumenyi bufatika mu buryo bworoshye kumva. Mu minsi ishize urukiko rukuru rwa Amerika rwatangaje icyemezo gikomeye ku musoro yari yarashyizweho ku bicuruzwa biva mu mahanga. Iyo misoro yari yarashyizweho kugira ngo irinde ubukungu bwa Amerika, ifashe inganda zaho kandi igire uruhare mu masezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu. Amerika ni kimwe mu bihugu bikomeye ku bukungu bw'isi. Icyemezo cy'urukiko rufite ubushobozi bwo gutuma ubucuruzi mpuzamahanga buhinduka ku buryo bukomeye, ibiciro ku masoko mpuzamahanga bigahinduka, amasosiyete mpuzamahanga agahindura imigambi, kandi ibihugu bigomba kuganira ku masezerano mashya cyangwa gusubiramo. Abasesenguzi bavuga ko hari ibintu bitatu bishobora gukurikira. Amwe mu masezerano ashobora kuguma uko yari ari, ibihugu bishobora kongera kuganira ku masezerano mashya, Amerika ishobora gushyiraho amategeko mashya ajyanye n'ubucuruzi. Ibi byose bishobora gutwara igihe kuko ubucuruzi mpuzamahanga busaba ibiganiro byinshi. Nubwo ibisa n'ibiganiro bya politike n'ubukungu, bishobora kugira ingaruka ku buzima busanzwe bw'abantu. Ibiciro by'ibicuruzwa bishobora guhinduka, ubucuruzi bukiyongera cyangwa bukagabanuka, amasosiyete mpuzamahanga agahindura imigambi yayo. Gusa icyemezo cy'urukiko gishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'isi yose. Ibihugu by'i Burayi, Ubushinwa, Canada na Mexico biracyakurikira hafi uko Amerika isa. Ibi byabaye bigomba kugira amasomo bisiga. Isomo rya mbere: ubucuruzi mpuzamahanga ni bwiza ariko buracyari ku mategeko n'amasezerano y'ibihugu. Gufata icyemezo kimwe mu gihugu gikomeye nka Amerika bishobora guhindura ubukungu bw'isi yose. Ibihugu n'amasosiyete bigomba kugerageza guhorana amakuru n'ubushishozi ku mategeko mpuzamahanga. None se ngo utekereza iki? Ese ubona ko ubucuruzi bw'isi bushobora guhinduka mu gihe kiri imbere? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, kandi niba ukunda amakuru y'ubumenyi n'ubukungu n'ibibera hano ku isi, kora subscribe ku Imbumbe Knowledge. Naho njye ndi Fiston Uwimana.